Kinoti Marete uria mutaramu wa mantu jegie siasa tukwithwa tukiarangia niwe mantu mwanya ja siasa ibwega muno Kinoti kuomba kwija ibwega gitonga nondu bombita na mwanka thai tukuomba kuona IEBC nireketie mpumi antu baria baciandikithitie itukuona ntecia iria cia stronghold cia Jubilee tukuona Jubilee na milioni 7.4 na NASA na milioni 7 ikuonania Jubilee no itonye tamu ingi imwe. Well, no tuge kithurano giki kethwa kina kaumwa nintini nondu wandikithia bokura tikuga nibu bugacinda kinya thari kwari na karwaria kareo anintini nyuma au ka mutongerio na sakarauga gikithurano giki kachindwa baumirio ore bathiria kwandikithania baitampumiria lakini umane ati kinya bena milioni 7 na babangi bena ingi 7 kataria ka 200 igantu kanini muno igantu kanini muno na ore mbomba kuga Jubilee ni oyomba kuinyirwa baria be NASA strongholds zira bagwita strongholds ciao ciombo karochi kibo nyethra nyachi gata mwanini lakini ira nyingi cikethirwa ci kibo ira ciomba kugitwa nyau na nusu icha Jubilee na rotero Rift Valley kwena Gideon Moi na Isaac Ruto bo ijeke na ibo asiasa ba Rift Valley bongwa na kagita gaka batego support Jubilee tawaya bari mwaka jwangi ijere 13 kwa ikuga Antono Bombe kwethwa bakiuma ke Jubilee ke enteriu mathabu ja nyomore uria tumba kwariria muno mba kuinyiria kana guchenjia rutere rwa Rift Valley katuge ti Gideon na gitumi kia mbuga ati Gideon ukejotegera kiri gisikithurano kiria iria etagwa ati iria kithurano kiki nini we kiki ario by elections iria ciario ibageririe kwingana muno na Ruto na DP na ijeka kwaremere kwa ugatuge ja Isaac Ruto no umba kwithwa kwena clout nkurukia muthako Moi nontu na ndije kagwa Rift Valley kaigania maita jathatu ikaigania nontu ba Moi wengwa na muthako we ikaigania nontu ba Isaac Ruto na ikaigania nontu ba William Ruto na ndi kiri mathogano jakwa antu bau kabomba kugania nyamori gatigati na igategemea na aria bakagite gambara gwita uria crucial nkurukia bangi bonthe kiri gatigati kana uria umba kwithirwa aithirite game kana chinjia game plan ya Jubilee no nga Isaac Ruto igi mathuganio jakwa kuringana na uria history na keke mashinani na ndi ugu akeja kuga mbuga kuthama jo akaragi akikaraje ka kwirwa nomba gwita nasa akagite gambara gwita ndere na kwina very high possibility no athugane gwita ndeo nontu bategwatanaira nongi na kanuni omenya ina action plan ya 2022 ni ugo karaje ka bakugerio me popularize mbere gitara rigitata rikinya na ukeja kwithirwa bara barendete muno nontu baba gwatanirite rira ringi batari bagwatanira Ruto na muthako Moi kenda bathithia by election ira yario lakini nandi bomba kwathukana nontu igukarije ka kwina kawitikanirio kareo ka kiri by elections you lakini nandi kithai kawitikanirie kareo ikamoyo engwa na Uhuru iko kwarirwa kwa Rift Valley thai katika mieri itigere tantatu mando jomba kugaruka muno gitonga na nya kwina county ingi county Machakos kwina Alfred Botoria no governor yake maendeleo chapchap na kwina senator Muthama uria we kinasa anto ikura ikaganwa kana Antono ntonande bate kweta rutero rumwe mugamba ukaya gwithwa ngiru na remero nwe yani antu bakume kamba ketha ngiru na remero bathurana na ari gitini antu iguru no korirwa kwingwa kwawe kinya kugu kwabekire ngana ino nto atengirwo kuma kiri thirikari amwe na kwija abaruirira so baraba muikitie ni moyo ntu ibona antu baba no batwinge katwitikanirio tebyo bigachinje muno na ari no ntu baba gatugeita game ite chethi utebio video nyete into kwa guchethwa game uno ntu game karaje kakura icho ndo chikaju kwa chinenkero Kalonzo ura chitwire nonto bwa ishima byantu barabe nabo kinyanto jaba Kilonzo nonto kinyada junior senior na arena clout mono kibo lakini kiri babange ute muntu nkuthugani omba ino ntu muntu ura omba kuwa na arena mauri mono charity Karuki no na aremero ikwathurana aremo ku ikwithurana ndi akiuga no kuga
ikamba mutuano ntunande utikia kuwa ki kieru utikia kuwa ki kieru na ndi kubera tuite Jubilee na kira kithuragia mtu ikwithirwa bakiuga iba support Jubilee lakini bachoka bakagwete gwitithia thirikari bobwega wewe ngona bwawe akaye wakiawe ndina witikiomba gucokerwa mutuomba gucokerwa no ni antu bawe lakini kieguru ati umbo ba influence banenkanira kiunde thugani mathone na jakwa ora kisiasa jega Kenya ciitaga ikethirwa nandi antu bagetondera bamenyeretie kana ndera bendete gwita na tutagete Mount Kenya region Meru niombete kuma 489,000 mwanka 712 Embu kauma 227 egeta 315 na Tharaka Nithi kauma 155 ya kinya 216,000 Jubilee no itegere iji kura chiayo kaire na ndi au ni wanje Jubilee ebwiri kwithwe kimaka mono defections ira nyingi ukuona inaji kuma ndo ruterero ye katuge kadhaya Jubilee nande itina governor sitting governor incumbent no akorombere kura nyingi mono na incumbent wa nyumore atikibo wa Tharaka Nithi weja Meru ule sitting tha ino enywe nyetha na kuga ikibo atikibo PNU actually kwa unande atumba kwetho agipopularize ati ona kanya ikwariama nontu mechanism ire kethro ere kuringa siasa cha Jubilee ini antu baraba ikirite red kwa utero muntu wa blue ageta kuringira nini whatever ikuga akiogite nio kauga ringire ni ngania lakini na atubutwe chietu kwa campaign ye bare nontu batikwendwa baraba tikwendwa bethro ibo bekirite intune na bara bekirite blue na baba tekubenda yani itumba gutonya ure umba kwetho okiuga ino ndito kwari bumono twikirite omwe no kiuga twinde ni na nandu baiba bwiri kumaka muno no ndomba tho iwirio tiga ngwire ginyaba kaya kwetha bakithugana yo antu bakuanga ituri amwe na gikya maitu kutha iwo tutara munene lakini batu tutinde twikina Kenya na reka Tharaka Nithi kire muntu ura ina aramenya maitajara maingi muntu mashinani agategerwo ne atiri kethira muntu uju akuma yani nandi ntakumenya ura mpumba kweja na nyomoreja kinya tuketha mubira tuchetha katuite ki mubira jara no jingirekano muno tuketha tuchetha mubira nketho ankemenya timu yakwa ikaira red na itawakagwa mpungu kana bira itherwe gitawagwe na ndi kinya tubakeja kieni ne bekirite blue na ilieto bado no kagwa mpungu there is possibility barabomba kuyana red ure otize no ethro agishangiria ga kinya kumeteka kagwa mpungu agushangiria ngemu ne kitire ngemu ne dire no ntwa tevinga tite lieto ethro akimenya timu ene exactly na kwena vyama bibio mbeta kweja nterei chia Mount Kenya kwena maendeleo chap kwena ODM na nande kwena NARC Kenya no kwethirwe antu baba kaba kuthokiria Jubilee bara begoro president kura chiawe actually no jaungu gareyo gukwira mwambirio no tunande ukaja kwithirwa antu bara bari iguru batithirwa bakiringaira ndebe president directly eno tunandi bathukanire menya ndika katwe anko case scenario na ndija Meru kwina maita gathatu bonde bariuga maendeleo chapchapu ina Kilemi ariuga na support president lakini nkwira ndo cheka amarega akethwa campaign ine akithiurunkana ndo akathiurunkana resources chiawe te resources chia Jubilee akairinga ira ndebe yawe ya governor aya tuchoke tuitakiri ngeni mbi PNU no ndo te resources chia Jubilee baketha bena chio baketha bakiringa ira ndebe chiao bebongwa kwa utuomba kuga antu bagomba guteria Jubilee nande Jubilee ire ina kikali kana ire kauma kwega nyate kikali nyageta kya kichungu kana bila kika kiu kigeta kyo kikaringira nande ndebe u eno ntutire bakeja ati bauga ati badire muchemane na Jubilee antu ba PNU beja bano mora beja hali utumbikana no ntubondi bona nitie kwina ka friction kauga tutekwenda nande itagaria rire ringeri ngoke ya kwithirwa antu ba kabare ya mwe rire nene mono na kwina matrix imwe antu batutaka kendo utagawona na aria kinyetha ibakuwa Kilemi project kana imbi gintu kirio gwiri kwitho kiri kana bwana gitonga gwa karia atire Kilemi no ari Jubilee igita riria kwa ukura ile tionekanire kiwe ciari cia Jubilee katuthikanire citari cia Kilemi na bwawe ile tumbo tara ci authentic ni ile ciari cia EPK iu ciari cia EPK na ciari cia munya na kiraitu bebo bairi na ndi kure iu gajotaganiria uria wi Jubilee tha inu
Kiraito goga ya kwetha gwichichi kujukwana ndije ile ciari 800 ile ciari cia mwiria itimonya kwetha cicia mwiria kairi nandi cithura cici yao cicia kiraito tukeja otegera na njira eu nandi kumaanisha nabo bagatigwo nde bairwirire uria IPK yirwirire kana mbasi yirwirire riria nandi irio munyana kiraito bagatigwo bakiga munyana mwiria bagatigwo bakigitaja bakirujaira na batina inyere yae nandi no ntiba kumenyo au na analyst baba ketha bakimenyo au utiro bageta bakuringira Jubilee ndebe muntu akathiurunka na resources ciawe no ngaba ketha bakiuga Jubilee ka banengera mbeje cia gugitaja ugo na go nyawe spectator kagitaniria mugutano ri kana kagitaniria mutindo kethera ngui ntune ugo ibao bareo te Jubilee awethere blue okauga IPNU nandi womba kwijo kauga no ntu IPNU ne kuringira Uhuru ndebe hale nandi kwa perception yeu ikabacumbura muno kwa batumba kuwa bakomba gwikira kura ile nyungu nemwe kwa abakorwa kimantu zanyo mora aja guketha kwina mpathukano cia kwithirwa antu mbere mabate gwiritwe ni thirikari ni uriti kungu ba thirikari tarakanithi ne kurimbi utureterete embu ne kurimbi tuona eke thirikari ya Jubilee mero no we kuria imbi tukugitete ata imbi tukuona nandi iwi disgruntled ni antu batenganirite nandi antu batenganiri on top of that tubongere complication nyingi nandi oni mbeje thank you ga inkwenda nyakwe lakini teni abagu yani nandi atuweze ni kwa na muntu unge lakini ite it could make sense na antu babia mabinge no bethe bena ogwa ate barega kuringira Jubilee barega kuringira Uhuru campaign no bachindwe nande antu kabaichithite analyst yo mume no akwire atire thaiji kwina voter apathy antu ibathuri no ndo tebia bakuona thirikari kigitate na okay kwina muthuji ontato kuthugania mbuga kwithirwa antu bagomete daktari bagomete itina in effect kiri siasa iririo actually gyo gutuma bethro batikuria we batikunogana na mantu jau lakini umabo mantu tweta ito ne kare yare yankuruki ikambi kwithirwa eri issue ino ntanyanja nandi kwa clinicians nyabo bakagomari na morticians nandi umuntu akakua tubwiri kuthithia atakabwiri kununga kana tubwiri kujuka tugeta kuthika twetwingwa nandi mantu jau kambia ku affect nyomore kwa ubia bibi nini nontu bwa matrix eu baba kaba matuki nontu bakumenya antu bomba kurega kuringira Jubilee nontu bakwithirwa utebye bagetithia ata athithetie kwa unandi muntu akaugere kanywa akaugagere kanywa undi chap lakini nkuri nkwenda lakini in actual sense riragete antu be hostile ino tunandija ugeja kwita nyamore kedaija yegembe kana tiganio geta na mantu a Jubilee iko kuoma mantu tuonete iko gwita nantu bakerwete ni gwe utebyo bantu bugutwite ata na ndi ugeja kwithira ni ute Jubilee no kuona ugo komba kuringa siasa ciaku na au utena waswa na ndi mbiga guteria kenda umba kuringa siasa ciaku na ale utena waswa steko hotel ya mantu a Jubilee hotel ya ntato ciore ori iguru wachiaririo ngobere akuru ninde kweja na kinyethera ibu kumenya ndera mpendetere kababu bukamenya ora bukairingira kura bwe bawo we bwingwa na ndio menye yuja ku endorse the other party indirectly na okorerwa no unthuburi ongeja gukuonia nti okwenda kinyankethirwa itukwenda muntu umwe twetubaire wo tizia ntu bathurana ya nkethirwa mbua kwi muntu twendete twetubaire lakini uni na ugo tutendene tomba kwithana kwa muntu ure uni ngachoka ngaugana no ntu bena gitonga na arwale abali na gitonga uni nkeja yakwa na ndi problem it's already a problem ki uringi bokura no ntu tiro bakomba kwithana kuna riba kienda gakuringira Uhuru bebonde otiro bakethanira muchemani ja PNU na ja Jubilee bethanira amwe atibaugana ndi na arwa Uhuru tuguchwira tugwira kura na migomo iyo mbete kwethwa igeta mbere kwethetwo kwina mugomo jwa daktari mweri 3 nande migomo ya lecturers ya clinical officers nurses migomo iyo onde no yombe kwethirwa nio kintu tanase gatumira kurita Jubilee yetena okay mwangala igo tigango jakau karonekana nondu kinyani ngwa kiuthuji bwakwa ukeja gwita ugatonyera ibokira bonde ukeja ku notice gutwa kwenda kwethia inyomore lakini ni ngo kwiraga ikeja kwenderea mweri junge jumwe
antu ibabwiri kana na ginya thari na sajeu kana kinya ijo eto the third force ire wito okot eta okuro okot ko wijite okot kana ba gentleman ure onge ware DPP ba jabara na ndino ba mitumire ire nyomore lakini babangi bokira kwirwa na ndino ntukwina nyingi mono ke marieto ja nene ba kira kwirwa ibo batintikite antu baba gitate lakini igakinya certain point antu banoge lakini woni ndenda kuongera kauntu kanini kate gigikiure kiuka yomboria woni akenya ibandigaragia mono na nyamu miru na ndigaragia mono no nturi arochiba bokwa na baketa na mbere bagikuja lakini batwi mantu jara to support dai ntato chiege siasa lakini tutekurika na ndiguruni yetu na daktari ba ito babwiri kuda bairi gita tubera tuira thirikari ambeni mbere nyato ali mantu ya siasa twalie ni mantu ja kure antu baiku inyajo hojo wetaka kotini ntekurika na umtata okia atekurika na no hete na katiba yetu iriuga bobo ya kabisa tubwiri kwithirwa tukinenkairwa yani the highest attainable standard of health nimbio tu mantu baba ya kwita kotini no ntobobe na resources beta kotini nande turethia umuthemba muchedo lakini I can tell you this one for free ngakwira bu utheri buru mweri joka dira jonge jo mwe kenyanzi nyao bakambia kwa concerned kwanje janande jamotishia ni akambia kuthia boroka gira mutano nyakwa ori ntuku no antu bambiri kuthura nande ni ambirie kwa personal nande kabaka kuna riba kiona je ko tibie ka iko affect da hizi igendelea mweri jonge jo mwe antu bakambia kuthura ko we kiama kiomba kujokia ewe tactic ya komba kulinga ngetho nina gya kwa ki national uni undithia oreo kandi kujoinia antu baba tukagoma nkera Kenya tumireni free free marketing ke ama ko eno tunandi gwambiria kwitha wina the people baba ngitha ironkea no kathiurungo ebera baituromba kura na ndege na mbi na tanojia baikuja lakini baba ajwa muntu ari gwatwa akajukua akaigwa na akaigwa sibitari nange na issues na nande tuge gento ta ODM ODM ni ombete gukinya county Tharaka Nithi na ikoneka ikienderwa na inya ntereinge cia Meru na ikoneka anto inya baketa ni ke pateu ke ni ikuonania ODM nande no yombe kulinga Jubilee ke ntere nkurani cia county iti okay thinere akim ora mpombo kwira komba kwithirwa kwina itumi biiri bire biutuma bombo tonya kiwi gitumi kia kurwana Jubilee kimwe lakini gitumi kingi kira mbuga otene ikia kwithirwa antu bakinya antu amoka igwa ukayukaraja kwa desperate desperate uketha no kwenda kugigaruruku lakini utekumenya nande na nange ugeta ino ntunande thai political scene Kenya utekumenya no umba ku replace Jubilee no unge umba guita Jubilee otwete na no ntu no unge uri omwe ukamutega tu ukiugaga itumurume ntethia kwa umba kwitho actually ni iria muntu akuona nteto ichiumire lakini na tukageta nande keja kwitho antu baba kumba kwitho bena calculated talks ibageta bakera antu ura bakathithia na mantu jangita jau kwa bomono na ni makoza ja ODM nio nyekita na au mashinani eje keja na nteto chiti yani utim mantu jaraba kathithia baeja na beja bakambia kweja na nteto chia ura barabange bathuki ura bakuia ura bakogita na ndio kwa kuita kuiwa solution iki thina ire chikuinyite no ntu no kwenda desperately kwithira kwina way out lakini wejo kinyo kethira uti ofaba kwaya ura bomba ku change anything na tukithirekeria mwankana nde na site nenkanete no kaomba kurunga mae umurweri wa giteke urais no kwana joita muchetho bako chetha jo kumba kuona uria gugwita mbe Jubilee muchetho jo abena ju kila bamenya uria bagata gitene kiu actually you ni game ile guchetho na nyomore chionde iria kwate kuja international politics ibachetha rimwe kinya bakauga president bakathe kumenya ingania lakini munini owe tete kumenya nu na ande bakamba kuthithia nyamore yani political calculations wethirwo kimenyaga ndetania ngania nkomba na ndetania ngania na ndi game tu batuchetherete na indivo for sure batumba kuthiria this month kana early next month batituirite no ntubashiria ora chikuga lakini strategy no ntunande ba announce immediately umenya nande ka surprise kara gakura apprehension ira anto bene oire wirigiro ikura nande twikinya ko discuss twithiro tukinya
ki campaign na ndi bambi guchiendia na ndi kwogwe ibaijinya thai I can tell you for free ibaizi lakini ni ura ka game gachetha gwake ukakibara mbere uija kuwe manyo tumba kuga Kenya nengere number 6 ya nengere 7 number 7 ya nengere 8 no mwanka withe game na ndi kenda wamba utaka wangi na ndi ukejo kabera ndi akurutu chethe ningi mwira turaugirite ibwega muno bora kiroti kweja na tugetambe akwariria mantu ja mwanka tuone uria siasa igetara mbere na mutegeria au nio twakinya muthia jwa rwaria rwetu na Kinoti Marete ende oni na Doreen Kadhambi tucokete kagitate kuraja nteto cha michezo.